Aya basi, mambo vipi? Okay. Twitangiye agafilme kacu bakise Kadara. Aracyari sibo sana mu gitabo z'amatwi kuri televiziyo janyu n'iki twimanukira. Bakise Vuga, wake up n'iki. Aracyari Tekno na Fine n'iki na Daniel n'iki. Twitangira Kadara. Filme ku mwaka n'iki. 2023 n'iki mbatamo we. Katubanza tureba aka karimbo kacu n'iki. None se mbabeshyi. Kaba karaye gakutwa ijoro ryose umuntu akabyuka ananiwe n'iki baze ko ngiye kubatamo filime imwe uyu munsi. Ziba zafashe indi ntera n'iki. Se mbabeshyi kafashwe n'iki. Niba abana barimo barakinira muri filime n'iki. Mbibusha batice mwese mutarete mutanga umusazi muri United Promotion n'iki. Cooperative akazamo na filime zanje. Kambihorere hazapfuyishyuza hari cyangwa hazapfuyishyura. Bakise Kadara. Kanyaturukiya karangira n'iki mbatamo mu bicashasha. Mbibutse ushaka kwamamaza kuri filime zacu wahamagara 078 4 2 2 5 8 3 2. Ni ku giciro gikuru cy'agasobanurisha Sibo Entertainment. Ubundi tukabatamo ni ku 50 bya tukwambariza ukwezi kumwe ku 50 n'amezi abiri n'iki. Semba beshi filime z'umwaka. Mbibutse ko gasobanuye karebwa na miliyoni zingahe harya niba ari enye ku cyumweru n'iki. Se nkubeshyi ndi kwamamaza ntabwo ubuhombye mane. Amamaza n'iki bitukiri mu bihumbi munsi byagiye muri magana uzamamaza. Se mbabeshyi. Bakise Vuga. Aracyari Kiss Daniel na Tekno n'iki mbatama karimbo gashya. Sinabwo nako ari gashyashya nari mbabeshyi. Siko kanje mu uyu munsi nkakabatamo n'iki. Se mbabeshyi. Banikoro tuntu twanje nikandira kana kara nkuri mu ndege n'iki nako mu cyogajuru. Ari niganya wagaiza sim nako mu cyogajuru wowe. Aracyari bad boy winangaha. No simba. Badi gusetsa n'iki. Batubwira ati no one try n'iki. Gasozera twitangira agafilme kacu ku mwaka bakise Kadara. Nk'abaha n'iki. Reka tubanze twamamaza tubone gutangira filime. Hano ni muri Action Driving and Language School. Twigisha neza indimi kandi mu gihe gito cyane. Arizo English, French, Swahili, Chinese hamwe n'izindi zitandukanye. Ubona professor mu gihe cy'ibyumweru 2 byonyine perme mu kwezi kumwe. Byombi nta murutsindwa. Ushobora kubona certificates mu gihe gito cyane harimo TOEFL, IELTS, DEF n'izindi nyinshi zitandukanye. Ushobora kumenya gukoresha mudasobwa mu gihe gito cyane. Ikaze twitangira Action Driving Language School. Ni ikintu kimwe. Kadara. Operation Moderates. Why am I here, Roman? I need you. Ukeneye kumubona? We're gonna destroy the whole nuclear program. Ntabwo nyine kubona kintu ubufasha bwa roho bw'ubwonetse wari wese. Trust me. Inyizera. Nyine cyo nyine no kunyizera. Okay. Cyane rwose n'iki. Bakise Katara n'iki ni kuki. Ari kushomera hanga n'iki. Araturitsa n'iki. Semba beshi. Mana yanjye. What source just came through? The CIA's targeting Iranian nuclear facilities. Ntabwo nakika kusitera rimwe kwa muri kino kiroko. We'll leave in 15 minutes. Bya ko turi tumukanira biri kugira ngo baba batuzi. Point. There's an old CIA base in Kandahar province. Ntabwo twavuga ko sitera iri miragerageza gukora bino byose we. Want to go home and I'll be with you. Ngiye kubona ajya mu rugo ko tutabura umuryango wanjye. The distance is not the main issue. Ikintu bigiye kugira ngo twakimba bino bibazo. Bakise Kadara n'iki. Any of them catch my guy. We'll sell them to the highest bidder. There will be no sanctuary for you. Raise Raise your hands. Ikintu kimwe cyonyine. Do it before they get Amanika triggered. amaboko. Semba beshi. Ubushobozi. Ntabwo nyine izina rye ryonyine nkeneye. Please believe me.
nkeneye amahoro nkeneye amahoro yanjye pe kugira ngo mbe nakemura ibibazo byose byose niba umuryango wanjye watangiye kubizamo turakora iki ntabwo nyine kubona ko banete hey bakise kadara nyine kuba nakura mu maso kugira ngo mbe nakemura hey ibi byose icyizere hey moto paci sasu paci hey baraturika n'iki hey bakise kadara filime y'umwaka ni iki kanze nyibatemo tuyirebe n'iki sha none aha ngaha